وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نشتائے زندہ سر گرزیدن کے بزمکان مگر پا اللہ بانے دائے روزی اور قولیم. اللہ علم دے پائے زید قراری و بزید آمانت کے خودلوں کی ادا ٹول دی پا کتاب خکارد اللہ کے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. او خاص اللہ ذات پیدا کری اسمان نظم کا پانداز دشپگ روزوں کے او عرش اللہ تعالی بوم لیبلوکم ایکم احسن عملا. دید پارا چتاو سخکار کی چکم استاسو دے خیسا عمل والا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. او کتو ہے دے خلق دا یقیناً تاسبا راپور تکی گئے دوبارہ پس مرگنا. خامخاوی بدا کافران ندی دا مگر دروغ دیخکارا. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُمْ. او کرسو گمگا دے خلقنا عذاب ترمودے لگے پورے خامخا دی بوئی سشی بن کر عذاب در زموننا. الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون. خبر شے کلش عذاب دی تراشی نبشی اوڑے درے کے دے ددینا اور آگیر بکی دی در سزا دائش دی اور پورے ٹوکے گئی. وَلَئِن نَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اکو سکو منگا یا انسان تذخپل طرف نا خاص رحمت بیرا کا گودا رحمت داغنا یقیناً دے خامخا نومیدی کو ان کے نا شکری کو ان کی. وَلَئِن نَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اکو سکو منگا دے انسان تنعمت پست تکلیف ناچد ترسیدریم خامخاوی دے لاڑتو تکلیفات زمان زما پزورم. یقیناً دے خامخالوئی کو ان کی اوخبل استعینی کو ان کی. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. مگر آکسان چ صبر کرے پا مصیبت نوانے عمل نکی نیک دا کسان دل دے بخشش دا گناہن ذری و ثواب دلویم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. آیات تو اے نبی پری خودن کے باز حاغل راشی وحی کے دیشی تاتا او تنگیدن کی ردائے پر رسول بانستاسینا ددی وجن چی داخل گوئیم ولی نشی نازل دے پدبانی او خزانا یا ونی نرازی دد سرائے او ملک. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یقیناً تیار اور کون کے اور اللہ تعالیٰ دے پار سیزبانے ذموار. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. آیا وی دا خلق دا قرآن دزان نجوکڑے تور تو وین اور اوڑے تاسو لس سورتنا دے پشان چزان نجوکڑی شیم.
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ارو بلے آغسوک شستاسو پہ وس رسید اللہ نے سوام کتاسو رشتنی ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نو کدی استاس خبر قبول نکڑیم نو پوشا یقینا نازل کړي شوی دا قرآن په علم د الله سره او په دې مسلې سره چې نشه حقدار د بندګۍ سوا دا نه فهل انتم مسلمون آیت تاسو اخلاص کوونکی الله تعالی من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون آسوک چغواڑی جن دنیاوی اور ڈول ڈال دائے پورا ورکو منگا دیتا بدد عملونو دری پدے دنیا کے او دیبا پدے دنیا کے حس نمگرتائی نشی کے رہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرت الا النار خدا کسان دی چی نشت بیادی l'آخرت کے مگر اور د جہنم وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون او برباد بشی عملنا شریکڑی بدے دنیا کے او عبس دیا نور عملنا شریع کئیم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبل كتاب موسى إماما ورحمة آیا غسوک چھ پخکار دلیل بانک لک دے درب د طرفنا او مرگرے دد سرا شہادت کو ان کے امد اللہ د طرفنا او مخ ددنا کتاب د موسیٰ علیہ السلام امام و رحمت و خاص اولئک یؤمنون بہ دا کسان ایمان روڑیم پری کتاب ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدهم آسوک چی کفر کئی پری کتاب دا مخالف اردلنا نور دا زید وعدی دائیم فلا تکو فی مریت منہ انہ الحق من ربک نمکی گا تو پشکی دری کتابنا یاد دی نیٹینا یقیناً دا حق دے استادرف دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون ولیکن دیر دخل کو نا ایمان روڑی دا زدوینات دوجیم ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم اسوق دل وی ظالم نے دا شانہ چ جوڑی با اللہ بانے درو دا کسان با پیش شیخ بل رب دا ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم او بوئی دیر گواہی کو ان کی دا خلق دی چھ دروغوے بخبل ربانے الا لعنت اللہ علی الظالمین خبر سے لعنت اللہ تعالی دے بظالمان باندے الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون آدی ظالمان چھ خلق منکی دا اللہ دلارنا اور لٹھئی آئی لار لرا کوگوالے اور دا خلق آخرت بانے منکار گئیم اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء دا کسان نشی بچ کرے دا اللہ دا عذابنا پر طول ازمکہ کیم انبی دی لرا دا اللہ نسوا سوگ مددگاران یضاعف لهم العذاب زیادی کی باندی لرا عذاب وقت بوقت
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دی طاقت نلرو داوریدلو دا حق اونی لیدل کول دا حق اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دا خلق دی چی تاوان کے شولی خپل زانونا اور اکبشی دینا حقا شدی صدرو جوڑیم لا جرم انہم فی الاخرت هم الاخسرون خامخا یقینی خبردارا شدی و پاخرت کے خاص دی پورتوانیانویم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ یقیناً کسان چی مان راوڑے عملون کڑی نیک او عاجزی کئی دی خپل لبتا دا کسان دی جنت والا ہم فیہا خالدون دی باپائے جنت کے ہمیشہ مثل الفریقین کلاما والسم والبصیر والسمیع مثال در دوارو ڈلو مومنانو کافرانو پشانت دڑندو او دکڑوں دے او دلیدن کو دوریدن کی دے حل یستویان مثلا آیا برابر دی بصفت کے افلا تذکرون آیا ولی تاسو نصیحت نقبل وائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام قوم داغتا چی یقیناً زتاس دا پارا یردر کو ان کے اخکاریم اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم چی بندگی مکوئے دیچا سواد اللہ نا یقیناً زو یریگم پتاسو دا عذاب دروزے درناکنا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ویل غٹانو چی کفر اکڑو داد قومنو نینو منگا تعالی مگر یو بندزم بشان وما نراك اتبعك إلا الذين هم رازلنا وادي الرائم انینو منگتا شستا تابداری کڑی دا مگر آئے کسانو چاہی پا منگ کے اسپک خلق دیا تابداری کڑی پا سرسری نظر وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين انینو منگتا سلرا پا منبانے صغر والے بلکہ گمان کو پتا سبانے درو وین کی قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وإنه الإسلام قوما آیتا سوچ کرے او کہ سوچ قیم زو پخکار دلیل بانے دخل لبد طرفنا وآتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم اور اکڑی اللہ ما تخاص رحمت سے پیغمبری دا دخل طرفنا لیکن پڑ پادشی دا پتا سبانے انلزمکموها وانتم لها کارہون آیا منوکمونگا دا پتا سو بدا سیال کے شتا سے بدگنے ویا قوم لا اصلکم علیہ مالا اے زما قوما زنغرم ساسنا پدی بیان بانے حسمال ان اجری الا اللہ نلے زما بدلا مگر دا اللہ سردان وما انا بطارد الذین آمنوا نیمزو شڑن کے مومنان لران انہم ملاقو ربہم یقیناً دیبا مخامخ کی دخبل لب سران ولیکنی یراکم قوم تجہلون لیکن زینم تاسو قوم چدنا پوئے خبری گوئے وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
اے قوم سوک بما بشکی دا اللہ دا عذابنا کز اشڑم دا مومنان ولی تاسو نصیحت نقبل ویم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ زنو امتاؤسا شما سر اختیار دے دا اللہ دا خزانو ولا علم الغیبا و غیبم نپوئیگم ولا اقول انی ملک و نویم چزای ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا انو امدائے کسانوں پبارکی چسپکی گنی ساسو سرگی چشریب ورن کی اللہ دیتا اس فیضا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی ذل من الظالمین اللہ خپوئے دے پاگئی چدری پزنوں کی سیم یقیناً زبداؤخ کے خامخاد ظالمان نئیم قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا دیولے نوحا یقیناً تاخمون سر جگڑ اکڑا اور دیرکڑتا جگڑ زمون فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین روڑا منگتا عذاب چت بمگا یرائے کتید رشتننا قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین نوح علیہ السلام یقینا روڑی بتا عذاب اللہ تعالی کو غاڑی انہیں تاسو بچکید ان کی داد عذابنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ونفع ندر کی تاستزما خیر خواہیم کزیر آدمکم چستاسو خیر لٹوم کلچ اللہ تعالی غواڑی چتاسو بے خیر گئیم وربكم وإليه ترجعون ذکر اللہ استاسو اختیار من رب دے واغتو استاسو پیشی کے دیشیم ام یقولون افتران آئے داخل کوئی دائد زان نجوکریم قل ان افترائیتو فعلی اجرامی وانا بریون مما تجرمون تو آئے کما دزان نجوکریم نپما بانے با گناہی زمان وزبریم داغن چتاوسو گناہو نکوئیم وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وحی رو لے گلی شوان نوح علیہ السلام تا یقیناً ایمان چرے نہ روڑی استاد قومنا ما سواد آئے کسانو چی ایمان راوڑے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون نمخبکی آفاکارون شدیئے کئیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور جوڑا کشتے زمگا پسترگو زمگا پو وحیم اور خبر مقواما سرا پوارد دے ظالمانو کے یقیناً دیبان دا فیصلہ غرق دلوم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ اور جوڑو لاغ کشتے نار وقت شراتیر بشو بابان سغٹان دا قوم داغ مسخری بے بابور کولیم قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون اور تو ایک تاسو مسخرے کو ام پسوس یقینا مسخرے بو کو منگا تاو سرا لک سنگ تاسو مسخرے کو فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم نظر دے تاسو پتو لگی چی سوک دا شرازی آغت عذاب چی شرمندکی ہے پا دنیا اور عذیب بابا نے عذاب ہمیشہ با آخرت گیم
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ترائے پورے شکل راغے حکم دازاب زم او خڑکی دو بد تنور منگوی سوار کبری کشتے کی دار قسم جوڑے نا دود وسیدان واہلکا اخپل تابداروں الا من سبق علیہ القول ومن آمن ما سوا دا شانا چھ مخی فیصل شوید پاغبان عذاب اسوار کا صوب چی مان راولیم وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نورا اوڑے دامر کرتیا کی مگر لکسانو وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم اویل اللہ تعالی سوارش بری کشتے کی پنوند اللہ ددی روانی دلو ددی ادری دلیم یقیناً رب زما خامخا بخنس ان کے رحم کو ان کے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اور کشتے روانو پری بانے پچپو کی چپشانت غرنویم وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا آواز ورکنو علیہ السلام او پیو پڑڑا پیو زے کیولاڑ اے زویا سور شمون سرا ولا تکم مع الکافرین امکے گا دا کافران مرگرے قال سآوی الى جبل یاسمنی من الماء ویلا غوزر دے پنائی باسل کم یو غرطا بجبو ساتی مال ردو بونا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ویل نوح علیہ السلام نشتا بچ کی دن کے نند اللہ را عذابنا مگر آغا سوک شرحم پکڑی اللہ وحالا بینہم الموجو فکان من المغرقین اور آدھا دری پمینس کی چپا نشد غرق شونا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء ویلی شود اللہ طرفنا ازم کی تیری کخفل اوبو و اسمان پنشد اوبو ورولنا نکم اکرشوے اوبو وقضی الامر واستوت للجودیم او پورا کرشوا دری کارو برابر شو کشتے بجودی غربان نے وقیلا بعدا للقوم الظالمین اویل شو ہلاکت دے دپار دا قوم ظالمانو ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي آواز ورکنو علیہ السلام مخبل لبتان ویلے ربا یقیناً زماد ازوی خزماد حل نریم وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ یقیناً ساواد درشتنے اور تیخ فیصلہ کون کے فیصلہ کون گنا قال یا نوح انه ليس من اهلك اللہ نوح علیہ السلام یقیناً دا نرے سا اہل چلائقی چتاتے نسبت شیم انه عمل غیر صالح یقیناً دے خاوند دا سے عمل دے چلائق نرے دبش کے دوم فلا تسألنی ما لیس لک به علم سوال مکو ماندہ سیشی نہیں تالر پائے بانے سیلم انی اعذک ان تکون من الجاہلین یقیناً زتا بچ ساتم تدینا شد جہل کون گناہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وینو علیہ السلام روان یقیناً پنائی غارم پتا سرا ددین چیز سوالو کا مستاند آسیش نہیں مال رضا علم
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ او کتما تبخنونکی او بما رحمونکی زبشمد تاوانیاننا قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک ویل شوئے نوحا کشد کشتینا وسلامتی آسرا زماد طرفنا و برکتنو سرا پتاوانی وعلا امم من معاک او پائے امتنو داشانا جتا سرریم وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نلیم اسومتو نبی چفید برکو ولد دنیا بیا برسی عید زمند طرفنا عذاب درناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک دام چ سوری دو دار خبرنو دا غیب نو وحی کو منگ دریتا تا ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا نو علم تو پدی بانے تو نستارا قوم ددی بیان نمخیم فاصبر ان العاقبت المتقین نتم صبر کا یقین آخری انجام دپار دا متقیان دے وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا علی گلے معادیان تادائی رور ہود علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرون اغویل قوما بندگی اللہ لخاص گئے نشتتا سلرائے اسمددگار دا اللہ نسیوان ان انتم الا مفترون نے تاسو مگر درو جڑون کیے یا قوم لا اسألکم علیہ اجران اے قوم زنغارم تاسنا پدے بیان بانے سمزوریم ان اجری الا علی اللذی فطرنی فلا تعقلون نلزم مزوری مگر پاغذات چیزیں اول نہ پیدا کریں ولذا قلن کارنا لیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اے قوم زما بخن غاڑے دخبل لبنا بیاغت توبی وباسے یرسل السماء علیکم مدرارا رالیگی باباران پتا سبانے پر لبسی وخبوخ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ازیاتی کی بتاصل را طاقت نور طاقت ساو سرام ولا تتولوا مجرمین خمگر دے تاسو جرم کارکون کی قالوا یا ہود ما جئتنا ببینت وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک دیوے ہودا تاہم لے اسکار دلیم نظراوڑے نو نیو منگا پر خودن کی اخبل مددگاران ساد و عناد وجیم وما نحن لک بمؤمنین و نیو منتابان باور کون کی نقول الہ تراک بعض آلہتنا بسوء منوائی مگر بس دائیو خبران رسولی تا بعض مددگاران زمگا سمرزنا تکلیف منو استاپ بارکی مگر دا خبران چر رسول کڑی تا بازی مددگاران زمگا پس تکلیف قال انی اشہد اللہ واشہدو انی بریء مما تشرکون اغویل یقیناً ز اللہ گواہ کوم تاسم گواش یقیناً ز ویزار امداغ شانا چی تاسوی شریک و اللہ سرام من دونه جدا اللہ نہ سواری فکیدونی جميعا ثم لا تنظرون تاسو ټول شلولو کے زما په خلاف کے ټول او بیا مالا مهلت مرا کوئے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم یقینا ما ځان سپارلے په الله چې زما رب او تاسو رب دې ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها نشتے زند سر مگر اللہ حرانی ان کے ہدایتی گلی لران
ان ربی علی صراط مستقیم یقیناً رب زماک لگ دے پسید لاروانے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ نُکتاسو مخڑوائے سپروانش دا یقیناً ما ورسول تاوستا حغاش زفر علی گلشیم تاوستا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ عراب ولی زمان رب قوم ستاسو نسوا ستاسو بزائم وَلَا تُذُرُّونَهُ شَيْعًا ضرر نشور کو لے تاسو اللہ تے ضرر ان ربی علی کل شیء حفیظ یقیناً رب زما ہر چیز بانے ساتن کون کرے ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا ارگل شرائع حکم دا عذاب زمون بچ کمونگا حود علیہ السلام آسوک شیمان راوڑو دا مرگر تیاکی وصوود رحمت خاص زمونگا ونجیناہم من عذاب غلیظ او بچو سات المندی لرد عذاب سخنا وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسلهم او دا قوم عادیان انکار کرو دایتون در بخبل انا فرمانی رسولانو کڑیوان واتبعوا امر کل جبار عنید اران شیو پا حکم او بطریقہ دہر سرکش عنادی واتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا ویوم القیامہ نولے گرش پدی پسے پدی دنیا کم لعنتا و پرز قیامت ہم الا ان عادا کفروا ربهم خبر شیقینا دے عادیانو کفر کرو دخبر ربنا الا بعدا لعاد قوم ہود خبر شے تبائی ہلاکت دے عادیانو لرائش قوم دہود علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلِذِلِهُمْ سَمُودَانُ تَعَرُورْ دَاغِي صالح علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اغویلے قوم الزمان بندگی خاص کے اللہ لرام ذکر ساسو اسمت ادگار دالانا سیوان وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا اللہ اول پیدا کریے تاسو دزمکینا آباد کریے تاسو بدزمکی فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نبخن وعد داغنا بیاغت توبی وباسے بزرون ان ربی قریب مجیب یقیناً رب زمانی زیر اور دعاگانی قبل ان کے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا دیوے صالح یقیناً ویتب ان کے امید کڑشے دغروالی مخید دے وخنام اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا آیتم منکیش بندگیو کو پائے طریقہ چزم مشرانو کڑیوان وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یقیناً منگا خام خواب شکیو دائے مسلینا چتم گائے تبلی کلک شک پیدا کلک شک دے قال یا قوم ارائیتم من کنت علی بینت من ربی واتعنی منہ رحمان ویلاغے قوم زمایت آسو سوچ کرے کیم زو بخکار دلیل باندې د طرف د رب زمانہ اور اکڑی ما ته خپل طرف نه خاص رحمت چې پیغمبري فمن ينصرني من الله ان عصيت سوق بما بچ کی اللہ د عذاب نہ کذ داغنا فرمانیو کم
فما تزیدوننی غیر تقصیر نن زیادتی کو ہے تاسمال غیر د نقصان زمانہ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً اے قوم داد وخاد اللہ تعالی ساز بار ونخر معجزہ فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب پریگ دے دیلرا چھ خوراکی دا اللہ کو ملگے امر سوئے دیتا اس تکلیف کنی ابنی سی داسل رازاب نزید دنیا فاقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام نحلاک کرا دیاغی خلرام ویل صالح علیہ السلام فیدی والے دا دنیا بخل قرون کی صرف دریوغیم ذالک وعد غیر مکذوب دا وعد دا عذاب چی دروخ کی ندی ویلی شیم فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ارکل شرائے حکم دا عذاب زمون بچکمگا صالح علیہ السلام آسوک چیمان راوڑو دا عمر کرتیا کیوں فسبوز رحمت زمون دا طرفنام اور بچم کرل شرمندگئے دا روزنام ان ربک والا عذر اور بارجام وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ او نیو ظالمان و خلق لرائے و حیبتنا کی شغیم نو سبا کائی بخول کورنوں کے پڑ مخبراتی عمر کان لم یغنو فیہا گویا کنو دی دیرشی برے گلو گیم الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود خبر شیقینا سمودیانو کفر کرو برخول خبر شے تبعیدہ دپار دا سمودیانو ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرام و یقینا راغلو زمگا ملائک ابراہیم علیہ السلام تام پیرادد زیری ورکولو قالو سلاما دی سلام کو بتاوان سلام قال سلام ویل ابراہیم السلام پتاسو دم سلامیم فما لبس ان جاء بعجل حنیظ نیسار نشو خرائیوڑو یو سیرید کڑشیم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ارکل شولی دے ابراہیم لا سن دائی نور رسید لا خوراکتان ناشنائے اگڑل دی وعوجس منهم خیفان زڑکی او ساتلا ددین یران قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط دیور توائے ویل یری گما یقینا منگا لے گلی شیود قوم لوط بسیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب خذ دعوهم لعواد پردی شاتان نخشال شوام نسیر وروم آیت با اسحاق اور رسول اسحاق نن وسیدہ یعقوب علیہ السلام قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وحاذا بالی شیخان اغیوے ہے افسوس دے آیا زبا بشیر اوڑم حال دا چیز بودائم او دا خاون دے زمان چی بودا شیرم ان هذا لشیء عجیب یقیناً دا خام خائیو خبر دا ناشنا دا عادت فلحاظ قالوا وتعجبين من امر الله
دی ورتے آیت تعجب کے دا اللہ دا فیصلینا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمتنا دا اللہ دیوی و برکتنا دا غلی پتاسو اے قرآن دا نبی انہو حمید مجید یقیناً اللہ تعالی سائل شیع لوی صفتن والرین فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ارکل شلال دے ابراہیم علیہ السلام نے یرام اور آگے آغت زیرہم نباس شوروں کو زمد ملائکو سراب وبارد قوم دلوت علیہ السلام کے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خاڑے صبرناکو دیر عاجزی کو ان کے اللہ تور گردی ان کے یا ابراہیم آرزن حاضان ملائک ورتو ابراہیم مخواڑو دری خبرنا انہو قد جاء امر ربک یقیناً راغل دے حکم درفسا دری بازار وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور یقیناً راتن کے دی تعذاب چنشی واپس کے دے بس طریقہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ارگل شرال ملائک زمگ لوط علیہ السلام تام نخفش آغا اول پر ملائکو اور تنگشوا بسبب ذری قوم سراسی نداغم وقال هذا يوم نصيب اوی ویل شدا روز سختا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات اور آگے اغت قوم داغم راز غلی دل شول راز غلی دیشول داغت طرفتان اور مخی درینا دی بکول بد بدکارونا قال یا قومی هؤلاء بناتی هن اطہر لکم اے قوم داستاسو زنانا زمالو نریم داستاس دپارا پاکی حلالیم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید یراو کہ اللہ نام ما مشرموئے زماد میل منو مبارکیم عینشت ساسن یوصلیو خیارم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق دیو یقینا تا دپدرام نشت زمستاد لنو بارک صحاجت وإنك لتعلم ما نريد ويقینا تپوئے پائے مقصد چنگے وارو قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد اغوی ارمان دے زما پتا سبانے ستاقت رسے دے یا ما پنائی حاصل اولیو قبیلی مضبوطی تام قالوا یا لوتو انا رسول ربک لن يصلوا الیک ملائک ورتوی لوت یقینا منگا رالی گرشیو استاد رب طرفنا چرے نشیر سے دیتا تا پیز ضرر فاسر باہلک بقطع من اللیل نبوز اخفل قرنائے پیو ٹکڑ دشپکی ولا يلتفت منکم احد الا امراتک شاطر نگوری ساسو نہیں سوک ما سوا استاد خزینا انہو مصیبها ما صابهم یقینا رسیدن کے آگے تاہا عذاب شر قوم تورسیم انما موعدهم الصبح وليس الصبح بقریب یقینا وقت مقرر عذاب دی صبا وقدیم عین دے صبا نزیم فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها ارگل شرائع حکم دا عذاب زمون
نوگرزو منگا پورت طرف داغین لاندے وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل منضود اراور والمنگ پریبا نکانی دا پخو کانونا پر لبسیم مصومتا عند ربک نخبی لگی دلے استاد رب نظم وما هي من الظالمین ببعید نو دا کانی دا ظالمان لئی ساتلی شویم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لگلے منگا مدن والو تدائی رور شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرهم اغوتے قوما بندگی اللہ لخاص گئے زگنشت ساز دپارا مددگار داغن سیوان ولا تنقصوا المکیال والمیزان ام کموائے پیمانی او تلیم انی اراکم بخیر زکا زینم زتاصل را پفیدہ کی وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط یقیناً زیرگم پتاسو دا عذاب دا وزرا گیرہ ان کی نام ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط اے قوم زما پورا گوئے پیمانا او طلب انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا في الارض مفسدين ومنیم گڑی گوئے خلقنا معلون دائم مگر زیز مکہ کے فساد گون کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین آگٹا دا اللہ دا طرفنا ساز دا پار غوردا کتاسی مان لرے ومان علیکم بحفیظ ازنیم ساز دا پار ساتن کے قالوا یا شعیب صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا دیولے شعیب استادا منزنا حکم در کیتا تچپری دونگا طریقہ شزم مشرانوں پہ بندگی گولام او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا پریگ دمونگا کول پخپل معلوموں کے حواشم غوارو انکا لانت الحلیم الرشید یقیناً تو خامخا صبر کون کے او خیارخ کاریم قال یا قوم ارائیتم من کنت علی بینت من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا اغیل قوم آیتا سوچ کردے کیم زو بخکار دلیل نخبل لرد درہنا اور آکڑی ماتا روزی خیستان وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنهم ازن وارم ساسنا شلارشم کولو دائے کارتا چمنکم تاصل راغینا ان نريد الا الاصلاح ما استطعتم زن وارم مگر اصلاح ساسو سمرش واسم رسیم وما توفیقی الا باللہ نرے زما توفیق مگر دا اللہ کو مدد دے علیہ توکلتو الیہ انیب خاص پاغما زان سپار لے و خاص غطب زور گردم ویا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح اے قوما سبب جوڑ نشیتا سنرا مخالفت کول زمان ددی خبری چورسیتا استعذاب پشانت دائم چرسیدلو قوم دنو علیہ السلام یا قوم دہود علیہ السلام یا قوم صالح علیہ السلام تام وما قوم لوط منکم ببعید ان دے قوم دلوت علیہ السلام استعصنا لریم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ابخن وارے دخبل ربنا بجوام بیا توبی وباسے اغت بزرم
یقیناً رب زما رحم کو ان کے دے و منام کو ان کے دے. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول دیویلے شعیب آمگا نپوئیگو وڈیروا خبرو چتے وائے وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا یقیناً من خام خائن تالرا پمون کے کمزورے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ کنے سادہ قبیلہ مبتل سنسار کرے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ انیت پنبانی سیزت من. قال یا قوم رہدی اعز علیکم من اللہ اگر قوم زما قوم قبیلہ دیر عزت مندی استاسو پنیز اللہ پنسبت واتخصموه وراءکم ظہریا اور گرزولی تاسو اللہ در اخپل شاعتا غرزولی شیم. ان ربی بما تعملون محیط یقیناً رب زما پعملون چدا سوکائے راگی رون گرے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ اے قوم عمل کوئے بخبل طریقہ یقیناً زم عمل کم بخبل طریقہ. سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب زرد تاسو پتو لئیم چی سوک دے چی راضی آغا تازعاب چی شرمندے کی اسوک دے دروجن. وارتقبو انی معاکم رقیب و انتظار کوئے یقیناً زستاسو سرم انتظار کو ان کے. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا ارگل شرائع حکم دازاب زمون بشم شعیب علیہ السلام وآسوک چیمان راوڑو داغ سرام فصوب رحمت زمون. وآخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاسمین اونیو ظالمان خلق لرشغینا صعفان نشولائی بقبل کورن کے پڑمخے مرپراتم کان لم یغنو فیہا گویا کنو دی دیرشوی پائے کورن کے. علا بعدا لمدین کما بعد سمود خبر دا حلاکت مدین لرام لکسن چی حلاک شل سمودیان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام فقبل آیاتنو و دلیل خکار سرام الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون لے گلے منگا دے فرعون تاو غٹانو دا قوم داغتا نائی تابداری اکرار دین دا فرعون. وما امر فرعون برشید نو دین دا فرعون ہدایت والا. یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار زیبا دا فرعون دخبل قومنا دا قیامت پر مخی نورو برسی ایل راور دا جانم تام. وبئس الورد المورود عبد دے دا گزر چورتلن کی دیشی آغیتا. واتبعوا فی حاضی لعنتا یوم القیامان اولے گل شدی بسے بلی دنیا کی لعنت ہمیشہ پرز قیامتم. بے سر افد المرفود دا بد بخشش دے چیتا ورگڑے شیرے. ذالک من انباء القرآن نقصه علیک منها قائم وحسید داعش تاسو اور دل بازی دا خبرون دکلنو بیانون دل را پتاوانے بازی دل کلو ناول عرضی و بازی دل دلگڑشی. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ظلم نو کرے منگا پدی لیکن ظلم کرو دی بخل زانو. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك
نصفید ورنکر دی تددی مددگارانو اغشدی بوترا مدد شہید اللہ نسوا حس فیدان ارگل شراغ حکم در افسا بازابنو وما زادوهم غیر تدبیب اور زیادتی نکائی دیلنا غیر دا تاواننا غیر دا حلاکتنا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور دغسدینی والرفستان کرش نسی کل والا غیر ظلم کا ان کی یقیناً نیولد اللہ تعالیٰ درناک دی و سخریم ان فی ذالک لآیتا لمن خاف عذاب الاخرام یقیناً پدی کی خام خائبرت دے اغشاد پارائچ یرکید عذاب الاخرتنا ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہود ناخرت دا سروزان چرا جمع بکریشی آئے تٹول خلق او دادا سروزان شبائے کے با شہادتون بیش کریشی وما نؤخره الا لأجل معدود انرسکوں گا دغرز مگر یونیٹی مقرر لگیتا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ دغرز شکل راشی دارول خبر بنشی کو لے سیوتن مگر اللہ بوگم فمنهم شقی و سعید بعضی در خلقون ما بدبختی و بعضی بنیک بختی فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شہیق نا کسان چی بدبختی داخلی کی بغورتا دید پانا پدے اور کی باسویلی و ہنار بیم خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ہمیشہ ویدی پدے اور کے سو برشی اسمان نوزم کے دائے وقت ما سوا داغنا شواری ربستان ان ربک فعال لما یرید یقیناً سارب کئی ہاش وغاری وعما الذین سعدوا ففی الجنہ واکسان چنک بخکڑی شیرین داخلی بجنت تام خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض نامی شب اسی پائے کے صبری چی اسمان نظم کے دائے وقت الا ما شاء ربک ما سوا داشانا چستار بغاری عطان غیر مجزول دائیو بخشش دے شدان ختمیم فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء نمکے گا تو بشکی دا توحیدنا دوج داغنا چی بندگی کئی دا مشرکان ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبلهم دی بندگی نکی مگر پائے طریقہ چدری مشران کو لدین مخیم وَإِنَّا لَمْوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ یقیناً من خامخا پورا ورکو دیتا ہے صددی چیس نمگڑتے آو بکی نہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات اختلاف کرے شو پائے کہ ہم ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینہم کنے آغا نیٹا مقرر شے مخی استاد رب طرفنا خامخا فیصل بشوا دری ترمین وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ آیقناً دی خامخا پشکی درائی کتابنا یاد دغنیٹینا کلک شک وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آیقناً داٹو الخلق کلچی راپور تکریشیم خامخا پورا بور کی دیت استعرب جزاد عمل ندریم
یقیناً غاپ عملون شریکی خبردار دے. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نکلک شپدین لک سنچتا دا حکم کڑے شیرے آسوم شاہی توبم کڑے رستا مرگرتیا کے اور سرکشی مکوئے دی دننا مکگے گئے. یقیناً اللہ فاعملون شتاسو کوئے دن کے ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. امما مور کگے گائے کسان تچ ظلم کڑے کنی اوبرسی تاسنور. وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. انبی تاس دپارا دا اللہ نے سوائے حس مددگاران بیا بتاؤ سر اس مدد نشکے دے. واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل. اور پابندی دمانز کوام پدوارو طرفون دروس کے اور پا ساعتونو کی چنی زیدش بیتا. ان الحسنات یذهبن السیئات. یقیناً نیک کارونا لرکی بدئے. ذالک ذکرہ للذاکرین. دا یاداشت دپار دا یاداشت لرن کو. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور صبر کا یقیناً اللہ تعالی نہ بربادی اجر خیست کار کو ان کو. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نولنو دائے قومون ناچستاسونا مخی تیرشینیم خاندان دا علم و دا عقل چمنے کولے دا فساد دزمکینا ما سواد لکسانو دا غشانا شم بچکڑی دائینا. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. اروان شلا کسان چ ظلم کڑو پاس یزنو پسی چ مستی ور کڑے شو دی تپائے کہ اودی مجرمان. وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. اننے سارب چ ہلاک کی کری بس پیو ظلم دائیں کلج خلقی پائے کے اصلاح کا ان کی. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة. اکا غوختے استعرب نگزول بیودا خلق طول یومت. ولا يزالون مختلفین. قامی شبیدی اختلاف کا ان کی. الا من رحم ربک. لیکن آسوک شرحم کری استعرب پائیم. ولذالک خلقهم. ادری مقصد دا دی مقصد لا اللہ دی پیدا کریم. وتمت کلمت ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. اور پورا شیدہ فیصلہ در ربستان خامخار ڈکوم بز جہنم دا پیریانو دا انسانانو نپیوزل. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اور ہر یوم بیانم بتاوانی دا خبرونو دا رسولانو نام ہاغا شکلکو بائے سرستاذرم. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور آغلے تاتا پدی خبرونو کے حق اور نصیحتم راغلے اور یاداش دے دپار ایمان والو. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. او کسان تچیمان روڑی کار کو تاسو پخپل طریقہ یقینا منگم کار کو ان کی وہ پخپل طریقہ. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور انتظار کا یقینا منگ انتظار کا ان کی. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور خاص اللہ لرے علم دا پٹو سیزنو دا آسمانو دا زمکے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اور خاص اغتا اور کے ورگر زیدیشی ٹولکارونا. فَعَبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. نو بندگی اغل خاص کا اوزان سپارا خاص پاغم. وما ربك بغافل عما تعملون.
ندے رب سا غافل دائیں ملنا چتا سے کوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. دایاتن دی دائے کتاب تو واضح بیان کو ان کے حق و باطل. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقینا نازل کرے منگا کتاب قرآن دے کارا مضمون والدے دید پارا شتا صداقت نکار والے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. منگا بیانو بتابانے دیر خیست بیان سبب دے چوہی شروع کرے منگتا تدرے قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. او یقیناً ہوئی تو ددین مخی خام خادنا خبرنا یا اگر شوی تو ددین مخی خام خادنا خبرنا. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کم وقت ویل یوسف علیہ السلام قل بلارتا اے زما بلارا یقینا مالی دلی خوب کی یولستوری اور نورس فرمائے یہ دلی دی ما تسجد کون کی. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ویل پلار اے زویا مبیانا دا خوفستا پرونستا وانے چلول بجوڑ کی ستا مبارکی سے چلول. ان الشیطان للانسان عدو مبین. زکا یقیناً شیطان دے انسان دا پارا دشمن دے اخکار دشمن والا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ادا سے غرقی بطال رستارم خودن بکی تا دا مقصد خبروں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور پورا کئی بخبل احسان پتا باندھے اور پکورنے دے یعقوب علیہ السلام. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. لگچی پورکڑے دا احسان ساپ مشرانو سانا مخ کے ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم. یقیناً رفتار پویا پاس و حکمت والے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. یقیناً اشترے پا قصہ یوسف علیہ السلام و درون دار کے دیر دلیونا عبرتنا دپارت تپوز کا ان کو. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبان. کلشو ویل دغیرون قرنے کے خامخا یوسف و دارور داڑیر خواگلی زمگ پلات زمگ بنسبت و منگیو مضبوط ڈلا. ان ابانا لفی ضلال مبین. یقیناً زمین دا پلار خامخا پا خطائے اخکار کرے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم. نو وجنے یوسف لرائے اغرضائے پا یوزمکی تام نو خالی بشیتا او سمخا دا پلار ساسو.
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ شیوتاسو بیا رسو ددنا د قوم نیکانونا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف اویل یوین کی ددینا موجنے یوسف لرام والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين او غزید لرا پتیرو دا کمر دیو کوئی کے او بمید لرا باز قافلے والا کتاسو کون کی دے کارے قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وإنا له لناصحون دیویلے پلار زمون سوج رستا چھ اتبار نکے پنگانے پبار دا یوسف کے ایقیناً منگا دل رخام خاد خیر خواہن یوم ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اولگا دے موسر سبان او بسری من خوراک بہو کی و لبی بہو کی و یقینا منگا دد خام خواہ حفاظت کون کیوں قال انی لیحظننی ان تصبو بے او الپلار یقینا خفکی مال ربوت للستاسو ددم وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ او یریگم چو بخوری دل رشرمخ او تعصبتی نا خبر ناسیم قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون دیویل کو خورو دل رشرمخ حال دارے چمگا طاقت وردلیوں یقیناً ممدہ و خامخا تاوانیانیو ولما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب ارگل شریف ہوتا غلرام اور اتفاقیوں کو چواشی غلرام پتیروں دا کمر کوئی کے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نوحی اکرمگا غطا خامخا خبر بکیت دیل را ددی پدے کاروان او حالدانی شدین نپوئی گئی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ نرال دی پلار خپلتا ما سوتن وقت کے جڑائے کولام قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب دیویلے پلار زمون یقینا منگتلیو منڈ موہلے او پریخو منگا یوسف دخبل سامان سرام اخڑو آغل رشرمخ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين انیت اعتبار کن کے پمگوان نے اگر کم رشتہ آئیو وجاؤوا على قمیصه بدم كذب اراؤ دی پا قمیص دا یوسف بانی وینا درو جنام قال بل سولت لكم انفسكم امرا لاریوے بلکہ خیس سکڑے تاسنا ستاس نفسنو سکارم فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیس صبرم واللہ المستعان على ما تصفون او خاص دا اللہ نا مدد غختلشی پا برداشت دائے خبروں انچی تاثیر بیانوئے وجاء سیارة فارسلوا واردهم فادلا دلوا اور علیہ قافلہ نولے گاغی خپل عبور اوڑن کے ناویزان دکڑا خپل بوقا کوئی تام
قال یا بشرا هذا غلام، ویل ہے خوشحالی داد غلام منت، واسروه بضاعة، پٹو سات دی حاغل را دا پارا دا سامان دا تجارت، واللہ علیم بما یعملون، واللہ پویا پائے کارون چدا دی کئیم، وشرعوا بثمن بخس دراهم معدودا، او آغس یا خرس کری آغل را پا پیسو نمگرو، روپے لگے دشمارم، وکانو فیہ من الزاہدین، او دی پاغ کے دبے رغبتنا، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مسواه، او الاغشا چاغس آغل را دا مصر والونا، خپل خزتے ہوئے عزت کوا ددو سیدو ددائم، عصا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید دے چم لبن نفرا کی یا بے اگرزو دبشی پدائم، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، او دا سے منگا زیور کو یوسف علیہ السلام در پائز مقدم سرگیم، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ، اور دل پارا چمگا دل بتعلیم ورکو دا حقیقت دا مقصد دا خبر و مخکنونا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، واللہ تعالی زور اور دے پخپل کار چلولو، ولیکن دیر دخل کنا پوئیگینا، ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، اور کلش ورسید یوسف پل زوانیتا ورکم آیا اغلرا فیصلے و پوید دین، اور دا سے بدلا ورکونگا خیستکار کن کو تام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اغوختنا اکڑا ددنا پٹا گئے حق زنانا چدے دائے پکور کے وہ سے ددزان پبارکی، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، او بندکڑے دپسی ٹولی دروازے، اور تغیر راشتا توائم، قال معاذ اللہ، دوئے پنائی وارم زپا اللہ سرام، انہو ربی احسن مسوائم، یقیناً غزما رب دے خیستکڑے زما دو سے دو دے، انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً نشی کامیاب کے دے ظلم کو ان کی خلق، وَلَقَدْ ہمت بے، اور یقیناً پوخ قصد کو دی زنانا داغ درانی ولوم، وہم بها لولا الرا برہان ربیم، دبم قسکڑے داغے کنویلی دلے دلیل خکارا دخبل لفظ طرفنا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، دغسوکم اداکارم دل پارا چواڑو ددنا واڑ گناہونا اوغٹ گناہونا، انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً دے خاص دا بندگان زمنا چپاک ساتلشی دا گناہونا، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ لدى الباب، منڈکڑا دوارو دروازے تا، نوش لو دے زنانا قمیص آغل را دشاد درفنا، او مند دوارو خاون داغے دروازے سرام، قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن عذاب الیم، ویل دے خزی خاون تام،
نشت سزا داغ چاچی غواڑی ساد کور والا سر دبدکار مگر دا سزا دا چی جیل ترواش ولی شی عذاب درناک تے ورگڑیشی قالا ہی راودتنی النفسی اولی یوسف علیہ السلام دے زنانا مانا طلب کرے زمان زان پبارکی وشہدا شاہد من اہلہا او فیصلہ اکڑائے او فیصلہ کو ان کے دکورن ایدائے خزنان ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین کبھی قمیص دا یوسف لیدل شوے دا مخ کے طرفنا دا خز رشتعو یو دا یوسف پر دا دروغ جنو نئیم وَإِن كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اکوید دا قمیص لے دلشے دا شعر طرفنا نو دا دروغ وی او دا یوسف وی درشتینو نام فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ارکل چولی دا دائے خاوندے قمیص دا یوسف چلے دلشے دا شعر طرفنا ویویلا خذتا یقیناً داستاسو مکر دے انکا ایدکن عظیم یقیناً ساسو مکرونا ڈلوی پا مقابلہ دا نارینو کے یوسف عارضاً حاضا واستغفری لذنبک اے یوسف مخواڑا دے خبرو دا ذکرنا اے زنانا بخن غواڑا تخفل گناہ لرام انکی کنت من الخاتین یقیناً تید خطا کارنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه اول سڈیرو زنانو بائے خاز مصر کے خزا دا عزیز مصر اوختن کی دخپل زوان دخپل غلامنا فواد نصداغ کی قد شغفا حبا یقیناً پڑکڑے ددے زڑ لرامین داغ انا لنراہا فی ضلال مبین یقیناً منگا خام خائن واغی لرا پا خطائے اخکار کی فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکا ارکل چدے وارد داغی تانو ارکل چوارد دائی تان دائی زنانو سوال جوابی علی گل پائی پسیم اور تیار کدے داغی دا پارائے و مجلس دا خوراک واتت کل واحدت منہن سکینا ورک حریویت داغی نایو چاڑم وقالت اخرج علیہن آوی ویل روزہ یوسف دیتا فلما رائنه اکبرنه قطعن ایدیہن ہر کل چولی زنانو ہاغو دیلویو گنو نو زخمی کردی لاسو نخبل وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا دیوی پاکی دا اللہ تعالی لرام ندے دایو بندام ان هذا الا ملک کریم نئے دا مگر ملک دے عزت والا قالت فذلکن الذی لمتننی فیم او الہی زنانا ندارے تاسو توائم ہائے چھ تاسو زملامت کولم دا پبارکی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ یقیناً ما غختن کڑے دنا ددنا سبارکی خودزان دیر بچات لے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وکوی نکا کار چیزو تحکم کو خام خواب دے جیل تو آچولی شیو خام خواب شیوان زلیلانونا
قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ ویل یوسف یا ربا دا جیل ما تڑیر خوخ دے دائے کارنا چی بلی ما دا ٹول زنن آئے کارتا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ او کتوانڑے زمانہ ددی رام کرم ورکو بشم دیتا نشمد جاہلاننا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ندعا قبول اکڑاد لرب ددو نوائڑو ددنا مدائی مکرم انہو السمیع العلیم یقیناً اللہ تعالی ہر ساوری باس بوئے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین بیاخکارش ودی تپس رائنا شری اولی دیم نخید پاکوالی داغم چه خامخا دے جیل تواشو بونگا تر یوخ پوریم ودخل ماہ السجن فتیان نداخل شل داغ پا وقت کی جیل تهم دو نوکران قال احدهما انی یرانی یاسر خمران اولا غیو یقینا زینم زان پا خوب کیش نشورم شراب لرام وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وإلى بل يقينا إنم زدان خوب کے چپور تکوم دسر دپاس ڈوڑائے خوی مارغان دائے ڈوڑونا نبینا بتعویلہ خبر راکم لا پتعبیر دریم انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگتا لرا دخیستکار کون کنام قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتعویله قبل ان یاتیکما اویل یوسف نبرازی تاس سخوراک چدر کے دیشی دخوراک دبارام مگر خبر بکم زتاسو دائے پا حقیقت مخی درات لدائینا ذالکما مما علمنی ربی داتا سوین دائے وجن دا چیلم راکڑے ما طرف زمان انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون یقیناً زجدائم ددین دائے قومنا چیمان پا اللہ نلری او دید آخرت نوم منکر دیم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب زخطاریم ددین دمشران اخبلوم ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام دیم ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء نری جائز من لرام کہ شریک گنو اللہ تعالی سرائز شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلى الناس داد شرک نہ بچ کے دل اللہ فضل لے پمنگا او بنور خلقو ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن دیر خلق دا اللہ تعالی احسان نمانیم یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے دو مرگر و زمار جیل آیا خدایان دا جدا جدا کارنو غردی دا خدای دا پارام کنا اللہ تعالی چیو دے زور اور دے ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم تاسو بندگی نکوئے دا اللہ نسوا مگر دائے نمونو چی یخیری تاسو حاغ نمون او ساسو مشرانو یخیریم ما انزل اللہ بها من سلطان
ندے نازل کر اللہ تعالی دائی پابند گیا او پدغ نمون بانے اس دلیل ان الحکم الا للہ ندے اختیار دا خدای تو مگر خاص دا اللہ دے امر اللہ تعبدو الا ایام اگر فرس کری چی بندگی بند کوئے داغن سوا دبل چار مگر چی بندگی بند کوئے مگر خاص داغن ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ہے پا دلیلنو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کنا نپوئیگی یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرا اے مرگر زمار جل ہر چی دایو تندے دے ببشی اس کئی واخفل مالک تشراب واما الاخر فیسلبه فتاکل الطیر من راسے اور ہر چی دا بلین دے بپان سکڑیشی نخیبا مارغان درد سرنام قضی الامر الذی فی تستفتیان فیصلہ کڑے شیدہ دائے خبری چتاسو دائے پبارکی ایمان تپوس کہو وقال للذی ظن انہو ناجم منہم اذکرنی عند ربک ولی یوسف علیہ السلام آتنتا یقینو شرے ببش کی ہدایت وارونا یاد کا زمادہ حال و زمادہ خبر اخبر مالک سرام فانساو شیطان ذکر ربه فلبس فی السجن بضع سنین نویر کدائے مرگی نہ شیطان یادداشت ورکول اخبر مالک تان نیسار شو یوسف وجیل کی یوسو کالان وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف اویل بادشاہ دائے زمانے یقیناً زینم پخوب کے وہ غواگانے سروے چی خوریاغی لراؤٹا بے و7 سنبلات خضر و اخر یابسات او وگیشنا نور وگی وش یا ایوہ الملو افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون اے مشرانوں مجلس زمان حکمراں کے مالا پوار دخوب زمان کے کتاسو دخوبنو تعبیر کو لشیم حالو ادغاس احلام اغیبیدہ خوگڑوڑ خوب نریم وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین ان یمنگا پتعبیر دا سی خوبنو بانے سیلم لرن کی وقال الذي نجا منهما والذكر بعد امه اوے لاغ سڑی چ بچو دای دو تننا آیات شو ت حال یوسف پس ډیر مو دینا انا انبئکم بتعویله فارسلون زبا خبر درکم تاستا بتعبیر دے خوب ہماو لے گئے یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان اے یوسفا اے دیر رشتنیا خبر را کمونتا پباردو غاگانو سربو کے یاکلہن 7 عجاف چی خوریائیں لراؤ غاگان ٹپے و7 سنبلات خضر و اخر یابسات وببارد وغشنو کی نور وگی وش لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دا دیر پارا چی واپس لڑشم خلقتا نو کھیدی شی چاہی ویشی بتاوی دنے خوم قال تزرعون 7 سنین دابا اویلا غورتا کروندی بکوئے تاسو کالا پر لبسے فما حسدتم فذروا فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون نا چلو کے تاسو
نو پریگ دائے لرا پخلو وگو کے مگر لگ دائے نا چتاسو تین خوراک کوئے ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن بیا وراشی پست دیو کالنا او کلون سخ خوری باغ چتاسو دی لمخ کے خودلیم الا قلیلا مما تحسنون ما سواد لگ داغنا چتاسو بچ ساتے دپار کروندے ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون بیا براشی پس دین یو کال دفراخ ہے پائے کے با باران نوکڑیشی بخل کو اور پائے کے بدی نچوڑی اخبل میوے وقال الملك ائتوني به اویل بادشاہ راول ایمان راغ یوسف فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ارکل چراغ قاصد دورتے واپس لار شخ المالک تام تپوسیو کا ایسا سحال دے رائے زنانو چاہیے خپلا سن زخمی کرو ان ربی بکیدہن علیم یقینا رب زما دائی پا مکر فریب بانے عالم دے قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه ویل بادشاہ زنانہ ہوتا سو حال کلچ تاسو غختن اکڑا دی یوسف نا پواز نفس داغ کے قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوم اغیوی پاکی دا خاص اللہ لرام قلیو منگا خبر پا یوسف بانین دا اس بدائے قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق وانا راوته عن نفسه والخزيد عزيز مصر وسخ کارش و حق ما غختن کرو داغنا داغد نفس مبارکی وإنه لمن الصادقين ایقینا یوسف خام خادر اشتنونا ذالک لیعلم انی لم وخنه بالغیب دا اقرار زمان دے وجن دے چپتو لگی یوسف تایا خاون زمان تا چما نقصان نہ دکڑے داغو کششام وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور یقیناً اللہ تعالی نہ کامیابی مکر خیانت گرو